Kayang Bishar Meghalaya High Court Dangshan Kalapantip Shaka Sarkar Jilla Yaki Sang San Hima Sima Yaki Reshumat Pat Yaki Committee Bapher Kiba Shong Basa Haso Yong East Khasi Hills District Halor Kamukaduma PIL Lanika Public Interest Litigation Bala Ai Dagi Nong Shong Shnong Jong Kalem Mautap E So Yong Kabla Kuno Bamsa Ban Pentre Hok Yaki Scheme Sarkar Arpo Kata Puitrik Katwitrik Numamba Menang kedua ajar tu. Tapi kini mentang iwan ceni surprise cengpi nama orang iwan ban terus ia kita iban susung jungi dia podan tapi sayang halor bagi file ya kapi yel apo high court kadwai tarik berang kadwai ajar tu. Di mentang ilayo kalam ban terus kadung kecing ta nang doyo jungi. Di mentang an tulie nang ni ki jingkit ho kaba ni na kaliang loyo jini mana kaliang kai insya badan burung jongi kabalong halor do kabala sya ban tesno jeni syara lap sai kebor di matangan puli ni kalong pindap dak jingkeman kaba sikat dai haka kam kaba yede bat kapi el jongi nak kesnong lan mutapi sayong kabangi la ujor persya ya state government ki balong parti wei adu san pat persya iki Kakandai parti ki bahkan topru ya ki riusiman kani ka piayal ka de ge jingujor persya ya ka jingbam sam bat ka jingbam pentrihok ya ka scheme upai ba ka bahap po sayong constituency di kumta na kaliang ka jong ka yen bisa ba khidu ka high court of Meghalaya haka hearing ka badai haka arbitrary brand bispo arajar kuai tasim khia but issue notice ya baru ki parties ki bahkan top ya ke state government ki committee but ya giriusiman but ni kum ki petitioner ni bu ke jingsania apa ke yim bisa badan burung bahkan le ya ke ke badai na ka benta ko hok pai ba ban nim island ya ki kambam sap bat sim kabu jong di nong tre saka ne giriusiman ki badan ha ka snong ne ha ka jela jungi Kamtam, ya kinong nam pagba, kiba susmat menti, haba ki yoi, ya kat kani ke kamtu, ke kamtok, kaba peleng, kaba pendu jubor, ya ke hok bat jing metoy jong pagba. Ho nyim da sufla namar nong nam kiba ngidon, kilong kiba kelut, bat malang, bat kiba don, ke pla patulun, kaba jeliu. First kamu, jadi beri baru diberi private. Haju poru suah berikut gitu dah kebangiong kumni tikumta dah kebasannya askal hagabor juga yang bisa bahalor kabala semak bersyukia ia kajing kepa jongi kiriu paiba ni kermas kembek bakahok dan yang rosong tangkat tak kaba file ni la file dai para mi jama i thaba lengkat lang betiwe katwe trek marai katwe aja fau gadan gadi gas Aduh matang rendah apa yang bisa? Kalau di WhatsApp caption, dia pilih bentuk dia dulu membagi juga lap saya cuba di sport balai sistem balai pilih bentuk dia di terus apa mangi inilah ya step by step